Kardom nilijunaliti mungpi kat news long pen birta pangjang langpon iktha. Karbi Anglong Autonomous Council number 26 a constituency lagi Duarbaguri constituency henlo. Karbi Anglong Autonomous Council along constituency inkoira trok ang bongpen lakha apisia constituency along kachingthur amu kavi mate apisia sonsi kidam tang arnike thekdam long. Sitaminon ke ki bom MSc Richard Tongbi alang lisai ke claim lapen Duarbaguri arataphan kanghon kapaching barajok ningkan ki thomang bong Duarbaguri constituency ang kangalong pinangan kaching thuramu thekponlong. Alangli MSc Chotsita Kachingthura Sai a polling station Tina Longta Klempon. Karbi Anglong Autonomous Council Parlo Break Jamasai Kam Pen Kachingthur Amu Klem Tang Lapen Non Klempon Bomta Duarbaguri constituency along Thekdam Long. Kudam Singh Nararong along Daihuri PWSS repairing Lapen border pitching Menhan Siarong along market seat open stage Lapen toilet seat Kikim Gedang Asai Klempon Bomb Songron along open stage irrigation canal Songron Pen Menhan Siarong Kachileng Atur Sen Graveling Thewang along cooperative Asai Hem Kikim Kerang Kipetang Paklang So along waiting seat Langkhan along footbridge Daihuri Aroy along border pitching Rongbonghat ME School along ACR Lapen toilet seat volunteer along Anganwadi Center Panjan Rongpi Thedong along border pitching Lapen irrigation canal Hanboka along waiting seat Dethor Iruipen Kicho Ahithia Dung along waiting seat mini stadium Forest IB Rongkeradawan Lapen Dethor Pen Rongbonghat an CPDMDK Kachilenga Tower Kaselam Kipa Mi Pontu Samson Singing T Memorial Park Lapen Dethor Ahithi Angkang along street light Angpada Duarbaguri constituency Angkang polling station in Koirapli along ta Kachingthur Amu Kapachetang Etsi Theklong Angpada Dolamara Lapen Dethor along ta Town Committee Kapang Dakpen Ansu Se Laso Ahawar along Chingthur Thupo Pusi Radatum Aning Chipathe. Duarbaguri ang kangalong lahay Kachingthura sayamo ki Klempon long laki Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ki Japon kimi kilang kapaching bar thek lapen EM atum nang kira pen ajoksi asona scheme Duarbaguri along Klempon long lopusi Duarbaguri constituency MSc Richard Tongbi Pachini. Under the leadership of Sri Tuliram Ronghang, Honorable Chief Executive Member, alangli ke Japon ke Mesen akang kon bang futin IMC itu mafa non lason transaksi nili atokolon kapapi hu ingkora trop constituency pensami rapen ini fanang pahai pen putot Tuliram Ronghang sarwa kam kendun dongkon akiru pilo pen anam fasini nili akiru Niliaki mangla hai boje Apram ke Klempon doan sami thekan MEC atun Klempon no non ni tinyu ke du no ke pachun pon nang gi kam du la na song bong pen ningkan ke thom bong pen ke Klempon ahin long in koi ra ke thom polling station du long Korea thong polling station tami hek pen ke pali lak GFA development school pen chenlo literally na tami ke papori dun GFA ni Klempon bom la pen chisik pon bom kilili dam dim du mami chini sami no apordola ni ke Klempon ki GFA apen long in Korea chokang bom
tuar kami itung dolomora anada tung jongsi dam tang ke konlong dolomora la sami tuar development lempon bong dai thorlong sami non up to rongbong khat an lobon khat pen dai thor tu thedong tu rongbong khat an atwa ke pathi pon ajam ke pathi pon na pen han bukang long son ke pandai pon ke klem pon ke konlong ako la panang bongan tami 10 crores project sport culture kewan thai tuliram no khang sang siru pidang stadium tami non 90% ke tang indoor stadium auditoriums apen open gallery penchen no stage hai klempon bo lason nang taksi forest ib hudang mata nang tung theklong misen pen klempon bom na pen kitang ason lason tang si cultural anat ke pathi pon dia fa ansu si ke pang chu pon dia fa dolomara long kami 1000 seating capacity open gallery na pen kuni afan itung klempon bom na pen open art gallery po artist gallery hula kami klempon bom no dolomara amat lason tang si thong nok be kuni akumlin theklong lepin la darbaguri arana tungke thong nok be akumlin na son sami non kim pon bom no na pen kitang tang lo kang pu fan sing hong nok chok lo dai thorlong mata semson sing kia men ka ta che than bong alang li pen si pini council tung ke long plu di ma sedame semson sing kia akumlin theklong lela aprang atum kuson ni ke mata pon panglen pon ne kopi pon ni sedame non ki tu dai thorlong ma si semson sing kia akumlin children park non kampu pon di ke klem pon bom ke fan ke bokhan aku ning karong na bang ke lain de town committee mane municipal committee dai thorla pen dolomora afanili cm tuliran long ha tim kar ben long ali da fan tuning lisi isi long nan pon pino isi pen bang cheparai pon si doar baguria long tame town committee donang po munti pen mata pon si isi pen na papas pon si survey report en pon mo revenue circle pen dam no town and country planning pen dam no ha guwahati long ke claim pon je kam an claim pon lam no non ke ka declared offensive hong no town committee ke le lopodam te halada ke establishment ke litam local atum hodak kamso kamsa third grade fourth grade accountant pencheng lo makalima itung junior engineer pencheng lo executive engineer pencheng lo sakuri kami dak longdun bot dolomara pen daithor ini karong alam ke konsensi long ini atom committee kece kontek ke mili akiru tuliram sarafan piu alami resor kamat hatek penajok duar baguri fana kacing hon penajok pini ni tu melong kami tahun manpu kaprek kili dan nangzi akam doan kami ni po ipon mo non ki bangzi doan ni isia vision pen sini lita doan baguri arat ni fan nang pahai pen la kami pilih pong mungzi mungti sini fan rat pen sini fan nang pahai lo na invai lo apo si non ki bangzi an kami itek an pen klempon ko sini li rana fan ka kami an tung fan cicatu Dahuri Model Hospital namin itong ambulance ke hando last kami prabjit pen itong long pusila iya medical pa sa amin di pangtag lahay angong kang pudang goods kami itong minister Pius na pen chinglok medical minister of state na pen itong CM tuliram nong hang MP la to pen chinglok ni itong damlo pudang no kasi nong di man di doan kami tuwar milang kaprek division pen system border problem na atami kipachuni fani no kibang siang bong ni kan ni dola ni boi pan pachuni fasini hindi kidu na pen lailo ni akiru beheko gi pitudi la pake CM tuliram moham alang dikat ami
ning nang pati pon pik ke klem pon thegi fan klem pon paprang thegi fan si paduk na ji kami klem work culture ba kai alam sami itu fan ithan pon pik la pen ke ponong lo la pen chut pon bong lo la pen na son tata sami MP sar sami forensik di alam ni batang ini ya keruki PWD hit peneli fan ke claim pon nang ji kam kahora division under ke claim pon nang ji ke pon nai abar sai an tami kai tami alang tami ni fan kai tami na chitu chirat plastic nilihin penkela team karping no leader tuliram no ham along pen tuning di pen si ni claim pon tulong pon si akiru Duar Baguri constituency arada phan kilang kapaching bar thek ponong si Pinang an Duar Baguri constituency arada tum MSc Richard Tok bia phan kero alam the pajir parti ki join ke ningkan si anu musi dala kita lang gitu parti join red pen alang gitu development kami claim pon apa ke speed week nili SVDC chairman chapen nili abisi ki than pon tu alam kali sitame rat tum theklong lo pen rat tum tara som si ningi lo athe dak bang ke non more than 1.5 year bo mangke 70% kalang non development kam lemon bo mo athe non dak tamila rok dak long stame dak bang ka pranging tuipikan non bang pangtai lu la black tuping up to Borduri National Highway to Dolomra 9 km ang bang non already 7 km kalang klemelo non remaining 2 km lang non SOPD dan non deng alum la bangke non alum so kilo dangte klem pangcheng po mute lockdown to ko jeni si klem pon pidat chalo ke ujong si alang kupene ki klem ne kam do pulo dangte bogordar phan ke lang inghong helo office ta me alang mithang masi lagi do rat po da bangke mane contractor ba workers man engage nang tung kam pangcheng pangcheng tu pola son si claim bom lo office long mangko pene bokordar kam pe claim nahi ko son mala ke alang methang masi di film lagi lo lapen son si pachun bom lo amasi dak bangke penang al program ke chundal progress bangke chundal we statue salam elo lapen ke street light salam elo lapen open gallery salam elo lapen kel non la tuar black topping salam elo lapen ling road mukhalang salam bom lo lapen waiting set mukhalang salam lo lapen ke non market set non building ki bom lo and ke lason jasmet pet ke pu tar pungira matuar na tu isi iron bridge do hala talang non salam elo pe non dak hidung niritum dolo dor bagre rat ningkarong nai bangkela hanlo dak dei thorolong isi dak misen mane thetan labang so CM pe niritum phan labang so mini stadium labang so nang pilo napela dak kinang ji hormuan ke dak dolab lo napela so kam sitame non ki klem tum pe prang pi kan lo theke non dak 70% 80% ki tangalo no lockdown yong se abi pusanti la so kam tangaji polo kontraktor ke chakateng bangke April siklo si patang labji pulo sitame lockdown do koklo angke non becheng nang le roklo lo so jeni si patang oni de chalo sitame non akeong dung kam ke non tangalo la soposi nilitum ahin ben bangke emisi sar phantame churu par piglo jugar kilo na kilo masih nono bangke aku kelas blok pen la MGN regai skim pen la tengki pen e bang selam lo masih nono bangke nilitum ta joy ulo tu kasing ti ponon aku nyolo do we ini kan live naik 2017-18 pipe bangke MSC sarbansi nilitum han na kilo kerap jalang li pantan nilitum dak lang turong tie aro mangke doan rata lang li pan suru parti lo lapen ining cacing samulo cacing hon itum pining lapudet kali penanganan ingkan pen kedam tang kongres hut kelele kikem kledim antame non kewang kedobong sarkar athe BJP labang so sarkar athe tum ting hon CM tugiram rong hang alang le labang sarkar biang long long cacing hon na join ne kedam tang kelele amung lo antame pining kedam tang jong ame itu mucing hon MSC SAR
lapen itum dak dor baguri long vidis si chairman sarko rong phar ta son si nitum dak da dhora de puso na tame nitum ke dam ke bang siksak pe na jok nitum phan de long hetana de long nitum phan pi pe nitum rong sor lapen rat tum tame lang nitum phan chur par pik lo lapen adun thu dam thun lang itum lakhanu de itum dak diplu dalamra hawar tame ke dam tang chingthul thede si tame non ke labang so sarkar long ke development ahin itum lakhan e athea si le hisab tame itum lakhan de mentri tuma labang so sarkar athe tuma kiting hon tu ram rong hang cm lapen adun thu mec itum dak dor baguri lapen dor baguri vidisi chairman sarkar rong phalang tumang aphan tamili chur par pik lo Patio Pran yang anak sudah DJ Polo Bonta Angbong Akeno ke Klang Penajok Ben Lanon Coronavirus ke long najok adorang petang tek delo sitamnya aprang penapata muni tu kedam tuang asal hubida do je ke dolong kupini pena cikim pen rarat tu kedam bang hubida long sitamnya baso dolong tandete rarat tu kedam tuang hubida do pigi Polo Bonta ke pang tek pa jok rarat tu kedam bang siksak du tang lo dolong si tang lo brote asila so dolong tang lo brote dak long krep de do hapu pare rong so Ating kedang bang penghubungan doko. Bang so putak ke MDC di muda pen CMM muda lah bang so dolong untik aju pido dak patang daji bang si cuning ridun lo. Alang li la so dolong ke ban pot ke. Ang paling rat muda ni ngarong lo dah penghubungan doko pusin rating so ni ngarong dipilo. Tabang so dolong aprang kim kia aprang nilu tum dak rong piarat do rong piarat ang bong stami kisum hek pikasan. Barkha lang the yahulu pulu tang te soroi nilu tum pupu cikabun de. तो स्मार्ट तुम तमी किताब के बाद दुख पिक जंगलो लापेन गाड़ी मोटर अच्छे नाम तुम स्तामे निल तुमको मिठांगा रोंग के चिपोनो निदल स्तामे एमएससी अलंग ली हाइडेट पेन बुथत अलंग ली के चिपक टिकांग टेंग पेन हाइडेट पेन क्लेम चेंग के ला निल तुमारोंग अपन माथासी अलंग ली ना क्लेम बिलो लापेन चुरुप पिक नंजी अलंग ली लामसो से एग्जाम दिमता डेवलपमेंट के क्लेम टेक पोनलों Basi nilihin pen curupik lo, lapen ledak rong nili tumarong kang deuteron hemari pangco lapen sate rong hang, lapen langtuk tokbi la rong pliarat stame nili tum la bonai det pen, ke ado kawe sumar school ke dam ke bang stame non ke hubitha ke long pon si cithek long lo lapen rong so stame MSc sarapan kirupi lo. SOPD pini bisa pila. Laban kita teng ketang ro di long lepas. Laban sekian nabi tuar. Aprang ke tuar tang pi bang long de mana nom la ini sisa. Atau emisi lalang isi la tuar tang pila. Tang tuar pila nom tang pu teng mana. Tang tu col lah ya. Tapi tang teng lo. Pangkara pom ni tum redaction se sok hai. Wala paro kum andar nila isi bela hai. Ta hotel na bang sabun lo pena la no isi do. Kalau larang saya itu jangan. Oh, jangan. Mungkin ke ada lambai itu mesti ada jangan. Kidam tanga ni Karbiang Autonomous Council Congress atumpen Kacharia Hut Degree College Model School lapen Girls Hostel ahem kikim kirang pinier ni anta ke patang tiapot Duarbaguri aradatum lahum thoma hem ke patang serak jepan contractors atum lapen non Karbiang Autonomous Council Kachari a government atumapan kachuning ri pado. Modern school penengkanan ningkanar keplo pini anta pacunce pini anta pangram sai si teglong si council sor sedugma contractor atum se aduglo lasi laso patangi bansi itum autonomous council CM ronghang mate loker emisi banta laso ka chunungri pon padolo penop patang lo pute nitum kitu kelak arat o somar sisteme da kachalia avar sai dopo so hem kikim ke penengpan ningkanar kablo bon sarkar hin pen thang thaglong dalo contractor hin ke nilige chini ke raja ning tisi kikim non anda thaglong dalo lasi labang so ahem nang patang daji fan contractor pandra chuning rilo autonomous council CM ada chuning rilo pen loker MSc nitum ching hoy na Richard Ingti banta Richard Tok bi banta chuning pondo tum dai tolara ro smart tum kiduk kisung
chongda chor tum ke chali awar saya vedat pong ingtingku kasan si dopo tamane sod modern school puni tulong kam hanget thek cheng lo ni tuming arong pig lo labang sohor mu bang ke ni tumane petang pite alang ni tuman chorolo Biar pangjang bangke lo pons kang ton pek lo tumi thak mi kurwang tu